Hakasin jam ban kentiu ya kinongri do kha ka jalla ki badan ha ka All Meghalaya Alive and Fresh Fish Suppliers Association ketenat fisheries jong sarkar jalla kalapen yo na ka Shillong Municipal Board ya ka jaka pen poi bat bo dok ha im na ka benta ki dikhot ka association ha parking lot ka board ka badan ha persha ka Anjali Cinema. Yakani ke jaka lawan ban pli ha ka khatlai tere risau araja arpsan dau ba redik tan lingdo tongkhar MLA ka maukrwan ubawan bujeli kumukong san ha ka jaka uba AL hak UMLA ka penthor umkra ubala penyo ya ka te jaka min ba udang bat ya ka menteri ketenat fisheries jong ka sarkar jilla nolor ba redik tan lingdo tongkhar lai don lang ru dau PK Boro CEO ka Shillong Municipal Board kumusembot kong san uba Dundee Cliff Kongsit President ka FKGGP Central Executive Committee but advisor ka association lem kinongkit kam bakentup yo ba Lucky Kharsati President kokong ar kharbodna Secretary uba Ferdinand Mauri Assistant Secretary bat kiwai pat sa jikin mau ya ni kum ka association bat komjuru egi kum khot jo jai bunre ani du epi hadin ba ayo ka song bat ni ki khot jo ka association ha ba ka wat pau ye jinge ka jongki sanga tang na kawai ke jimut maong yaki bahidang kam kenhun ka baklan ka batre ya ka kam dena ta kadau ya ka ba sapelong iki begila kan yo kan form kan ni association bagai tu epi ru kumma smart thang thingya hadin waka khan rio ha ka ba na kaleng jo seng kaya ya kata ka social economic reforms movement ilap ba ka ben kini ka benta ka kam khai dokha Dokha em hangnya pokejala ke jongi kering bokong santam. Ila penan ki komiti beper bang sokmen ba iba renek tan lindo atau kepor impati ameli mo ngi khai ki voting way na ki leading entrepreneur jong kerja beliau ke jongi ila yo pendol kan lambat ni hak tu komiti jong social economic reforms movement. Dena kalian juga sen ni pulut por ban ni katakan economic empowerment ye ki beliau ki jongi dengi ba lingba kani kala kalimti ba kumma kalong nanta haki katung ka thup jingwa jingket ko sarkar jala ka jongi house nem arjar apulai ba arjar apunyo ke jingdom kam ya ke dokha em ya ki dokha hakani ki jala ka jongi kalong kumba 10,000 metric ton. Katba kepada kejelah kejugi hilang menpermi kedai tangkum bahan 10,000 metric ton. Kaya tu epi lada insymbet ya kedokha bayar paiba kedokha ba kekaba kebejuang bejudi hayau hahat lada hakador sispa Prabowo Sidilo kamut kejimbam dokha jungi hak sisnam kalong kumba sauspa Prabowo Kurut katpa nidangla menperli dari kain katwe metric ton 10,000 metric ton kadang tang basis pak kena fly kurut di perli nalade kum kejala katpa aspa Prabowo Kurut nidang ap negeri kejala kejongi de kalong kai kepada kam yang kum kejala na kum kejat dan rio kau play rakerku ya kani kerilo baik kejongi na kalian coba sengi bersihkan kiram sibun kita kipung dokha kipung ri dokha hakini hirolo kasih jenta ke jongi ya kapan kalian ke sarkar gada lunch ya ke aqua culture mission arjar khat ya kapan ke sarkar gada lunch how to snam henry harum mata menepak nyimpan iya tagayau kepada kalian ke sarkar kan Kristen ya kini kipung di dokha hakani ke rilom kasih janta ke jongi bahkan dan kau kayau bahkan aila ya kini nom khai bahkan lek dan lom malang ya kini dokha berpendam ya kata kayau dia lang kumbakan dan kini jing temu ba pli ni kayau menangsi kamu kini kayau jo kini ki beri dokha em hakani ke rilom kasih janta ke jongi limba kini kayau kebut menstep galang penpoi ya kita dokha em ke jongi bagi beri ke jongi limba kani kayau kila paling penra ki dokha jongi pat sekisnong ki thau sekiwe district of fair nangit siam bagani kayau kan de kan duksa namta ki wei pat
Kipardo Persnam Jongi Kibidan Benda Berkari Kam Kei Dok HM Chegwig District Kansami support West Cassius District South West Cassius District Giant Hills District but Riboy District Kumgili Yo Kini Kenapa Kipardo Persnam Jongi Kibidan Benda Hakam Ri Dokha Hakipung Bofer Kinyo Bandi Ya Dokha Jongi Maka Sarkar Kalapan Reguli Ya Kini Yo Haki benta bofer Krishna ki tulsi kenang bak beri dokha bak beren mata kam thai dokha kinlong kiba im hak kamai kakajing jongki omde bandan hak ting do nau tam ya thi ki paranong di dokha ki baladon kene ke jing yo I per ke jing mau ya ka jing don kam ban mi sakmat sakawai pada keseng association ban ya ai ya kene ke jing di dokha ki ba im kalau kau berekam haduk kata bagus kau berai kubli kerpang ke sorkar ke jigelam je hek untuk por kubu minister jom dari ke department fishery dala banyak keren ya ke municipal don hande I gas honor jongi pada CEO ke municipal yang ke bakila ai ke jikut bang ai ya ke association ya ke jaka hande bang yok pada di kidok KM Ngisau tu kalau kau berekam haduk kata bagin don, bang identify ya kau wei kejaka ya kau bak paipa jom kami kalaya, bak paipa ya dari city kintip hangnong ilak bagi yok berkaim, uei uban nomkuak bagi yok bangkit dek kidok kaim, barok ngikuak kata, mangi kita laksanakan kami kata, lalu cimdawai hadir balak high kolesterol, dan uric acid, bak iba kumle kumtai. Kepada kau koruptor uang bang sangat nak bam red meat. Selarangi pan position koruptor ke kadok bangin bam berde. Barabor uang baik bam dokha. Kita ketika advice tu doktor barakoi bam dokha. Tenre kalau di stop no yangi kiba bon kiba bam dokha kumanga. Kabanga di bam dokha se 90% nak kecil bam dok ketika dokha. Kalau di stop no yangi kijimut kiperkat. Ya kabagi yosngo ba ban preserve ya kata karokha don kambon ki chemical but don ki inject na kata formalin ha ka ba kamlong healthy kamlong ka ba na ka kata ko kya jung ringin le kumno namar ba ka advice ki doktor ko bom dokha ki hap continue be ka bom dokha parlo be personally ko man I'm same ya kane ka Alive and Fresh Fish Supplier Association ai ke cikir bok ke cikir wiang bagi dekat sertifikat ya cakang bat pinyo ke jingjok ke bagi kuak bagi I bon bak kinong tidok kaim pin yari uspa pin yarong breu man breu om dei tang ki badi dok kayak ri kuak bagi I bak kinong tidok kaim pin yarong breu kin yaman breu bat bak pin yakeu hakayo akot kata ke dekat jing kuak ke cikir bak rakit bok ke wiang eti bang air ke cikir bok ke wiang ya kini kinong tidok ka hakari berkajai penreu ke jongi Kibabon bak kipung dokha kibakilari dokha. Nek kibabon haduk menta ia penlongi kini kijaka dokha tangkum kajing perbahan osip yano bak persniu no osip kibabon bak. Bon bak kibalet khai kiba perkap perbahan osip nek nakiwan khai. Kia ben kia penran remben kakmut kakmat nama bakim yo yang tanggilit khai. Don ketukan pada ibadat kemen. Bakila don duk kiba lari uspa sisa kiba bahan osip kiba yo kita kisi polak kiba yo kita ki ar polak baki yo kita pakai bahan pakai jilet kuai dokha kalau be kiso tho bagane kam pai dokha bertanya khalai osip kanamla banne lari kanamla berkiu kiba bon ikon jok kabriu jok niti bah set nakleya gidang don kam karang don kejindura kini pemik dokha Ikmil nanti bagi neki pung dokha, kabaki breu jo kastet jongi tim yari dokha, karnong mempendap ya kabaduna. Nak coba jong chip nisar, hakanega session kepala dep, isgo tu baka ka consumption ke jinon kam dokha mentah hame kalian ni don kam kumbalai ar 1000 metrik ton, kumbalai ar 1000 metrik ton, kalanang keu ke jinon kam dokha, kumbalai tu iba konsit nene, hakipor mensuah karong tu ring mentah kalanang keu. Kejurut kamu kah? Berhoi di dokumen, maka di permit rekom kejubah jongi chief minister. Ya kijing keli yang kena assembly kepala dep. Ia yang tu maka di permit lokar kalau kau. Ia poin sedu arpau 1000 metrik ton di permit lokar. Lagi sedu tu barang guna subon. Berkata kalau bahasa kumba tak ar 1000 metrik ton gidang guna harga di permit lokar.
Mar kata kalau kecing air musim yang kini kebaran kipung dok hak. Mar kanong ka pamuntoy mentah. Malah kini kipung dok hak kidon. Mar gendon kejakati kebabiang bandi kini dok haim kan long le bagi nom yo kayo kebabiang. Ni nanti bangin yo kador kebabiang kador kebakajuk dor kadok haim mar kadok hayap. Mangi kibawam dok ha kibawun baletit ban yo kador kaju. Sispa prapau kadok hayap. Sispa prapau kadok haim. Dia se kalau kebae kibawam dok ha bai klit di kita. Isgo tu adu kalau kebae bandra ban transport yang kadok haim. Bandra na bohoi. Syadu shalong bangkit yang kadok haim lahap bangkit kampung ka mari kadok ha. Tidak mar kita kalau kia kali bangkit kan bakal khatam kendia. Tinggi suatu ke sisa bagian lak berkeli nanti bagian yo ekador yo kadok haim kaju bakal khayap. Dari parlobe yang kau berkepan Peak Association. Persang bangkau dah tilak kilenti. Esekidon ki scientific method yang kebalak memperim kadok ha dan kababu kam kendia. Esekidon ki kontainer ki bakambiang hakabagaro kha kan yo oksigen gobiang ban yo kam kendia dengan boy kadok ha hasor shalom. Ban nom penrem kan ya kador ya kadok ha imro dalam kepala. Ai kador ka kambiang nam bagi nom klik dok ha. Om de bagi hapan siu laisa sausa. Rekin yo kadok ha im tang ban siu na se dalam kepala mur arsya lakuno lani yo kadok ha im. Tara kalong bunda kan long kajing bet kajing biang lang. Hakabang dia biang lang berkidong bom dok ha ban kidong di dok ha. Rela dangi hapan siu laisa sausa se kalong kepala ya ki babam dok ha nante. Ngai kecik kebok kecik keruang ya pi kinong di badia ni kinong bam do karu ngai kecik peslor ya ki nong song ni kastet na klia ba et jongi kibalala ban afot kibalala ban siu ya ke do kha ka ba khamram baro ngilong koshos pai ka jikot ka jikya u ei ubom ei ka jikot jikya ni tiap ba ka ban determine ka jikot jikya ka jing bam ka bagi bam mangasri kajing bam ko bagi bam mandasri kan determine kan rai ya kajikot kajikya jongi dan mar kata kajing bam do lenter na kena khaya haoi kalong kabae si kobon malang kimla reina kamta jo kibala pankit do khaim kentuk yanga ngaladon kajikot jumot haden bagi le yosong bagi yosgau ban perkat ikene kan ya bisnes di do khaim jongpi ngala perkat bangan aino nadu asibet kajik peta ya kibahayeng kau business jonga ban ong penkit no yang ada kadok kaim kata kali gaji kut jumut nak lagi jonga nang tong swa ya kabagan ong ya business la jong penkit no yang ada kadok kaim no marga bang rekaman kasni lada barok ngi kibala kamla ban ya tit do kaim ngi ya tit no lagi do kaim ka kemilenti kan nong ka jingkiu kan plilat ya ka jingkiu ka business di do kaim jong Peak Association ha ka yo bat ko bon ba officers kibabun ba ki contractors kibabun ba ki badon kajing em kibabit ko biang dong ni ya pemelin no ile ban bam ne do kaim nak tak jing to jomi hi nakam ta ka ko ka khia jomi hi oi kadon kicing kumba na kalian association ka pensau na kalian sarkar ni persan na kalian jongaro badon ka sarkar ni pensau ka ne sarkar bagi persaman thawi kilap kilenti ban legalize ya kilenti yang Bakal nonton keno kejing penuet, hakal tiap yang hakakit hakaba, bakam tam hakitaka kaba piadi yakide giloka. Ikme nanti om le bagi kwa, bak om makan penuet lekan ta eno, ritong nya imlang nya trelang nya bamla. Kata kade ka musim, kabale bangrong hangi, kum kikon to kade ka briu nyotrap, bat kikon to stet bakaya barokowe. Bagi dia sanlang hakide kijat kam ke bangi tre. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya